gosti, spoštovani gostje, njegova ekscelenca ambasador gospod Vojca Lazović, gospodin Vojislav Kovač, počasni konzul Crne Gore u Sloveniji, gospodin Robert Nograšek, potpredsjednik opštine Kranj, gospodin Mirsad Barektarević, predsjednik opštine Pag, gospodin Šefket Jevrić, predsjednik Skupštine opštine Pag, gospodin Ervin Kandić, glavni administrator opštine Pag, gospodin Ciril Kozir, predsjednik opštine Šenčur, gospodin Huso Brdakić, potpredsjednik opštine Businja, gospodin Admir Lalić, direktor Nacionalnog parka Prokletija, gospodin Edin Jedadić, organizator izložbe Nacionalnog parka Prokletija, gospodin Zuldija Hodžić, akademik, gospodin Renzo Skenderović, član Savjeta Vlade Crne Gore za saradnju sa iseljenicima, gospođa Mateja Šmit, direktorica Medgeneracijskog centra, časni generalni konzul Nepala Ašvin Šresta, predstavnici crnogorskih društava u Republici Sloveniji i ostali gosti, dobrodošli. Gospodin Rakar, direktor Nacionalnog parka Triglav se nažalost izvinuo jer je bolestan i nije mogao da prisustvuje večeras. Dobrodošli na predstavljanje projekta Nacionalni park Prokletije i Nacionalni park Triglav, kulturna baština u slici i riječi. Već nekoliko godina u društvu Izvor rađala se ideja o promociji ljepota Nacionalnog parka Prokletije slovenačkoj javnosti. Nacionalni park Prokletije, ili kako ga neki vole nazvati Alpi Crne Gore, peti je nacionalni park u Crnoj Gori i rasprostire se na 16.630 hektara. Naziv Prokletije dobio je po istoimenoj planini, a sami naziv Prokletije znači nešto ukleto i prokleto. Vjerovatno simbolizuje nedostupnost i strme vrhove koji predstavljaju veliki izazov planinarima, jer ono što dominira su jedinstvene prirodne ljepote. Upravo ovaj ljepši dio priče o blagu ovog parka čućemo tokom večeri. Cilj našeg projekta je i povezivanje nacionalnih parkova Prokletije i Triglav kako bi razmijenili iskustva i otvorili nove mogućnosti za saradnju kako nacionalnih parkova, tako i opština koje se nalaze na njihovim područjima. Nadamo se da smo u tome i uspjeli i sa tim još jednom dokazali da je naše društvo Izvor čvrst, stamen kulturološko-antropološki most između matice i dijaspore. I zato bih zamolila da se nam na samom početku obrati predsjednik društva Izvor, gospodin Skender Bajrović. Poštovani gosti, uvažena gospodo iz Crne Gore i iz Slovenije, danas je za nas poseban dan. Imam tu čast da vas sve skupa pozdravim i svjestan sam da ste uzeli svoje dragocjeno vrijeme, da ste sa nama i da učestvujete u tom velikom projektu. Ideja o povezivanju bisera, planinskih bisera, ljepše rečeno, Crne Gore i Slovenije je u našem društvu dugo godina bila. I nakon toga je sazrijevala i evo, danas smo tu sa vama. Ali ta ideja bez pomoći, posebno naših iz ambasade, našega cijenjenog ambasadora dr. Vojicu Lazovića, našega cijenjenog konzula Vojislava Kovača, našega predstavnika sviju nas, gospodina Skenderovića, predstavnika crnogorskih društava, Savjet Crne Gore. Posebno se zahvaljujemo našim učesnicima, gospodinu Šencu Đešević i našoj Editi Plavi i svim članovima izvršnog odbora, kao i članova društva Izvor koji su doprinijeli za ovaj dogodak. Ideja o našem projektu povezivanje bisera Crne Gore i Slovenije, Prokletije i Triglavski narodni park, bili smo danas svjedok kada smo bili u posjeti županu Bleda i županu Bohinja. O tome samo možemo reći samo takve lijepe riječi, lijepe kontakte i ja mislim da smo napravili jedan veliki put, jedan veliki dotik, ali jedan kontakt koji će iz toga nastaviti u saradnju i da će ta naša želja i naša zamisao da će biti ostvarena. Zahvaljujemo se za
moram se zahvaliti za sofinansiranje uprave dijaspore Crne Gore, na čelu s direktorom gospodinom Predragom Mitrovićem. Zahvaljujemo se svim koji ste na svoj način doprinijeli. Tako da vas još jedanput srčno pozdravljam i hvala vam. Ponovo pozdravljam njegovu ekscelenciju ambasadora Crne Gore u Sloveniji, doktora Vujicu Lazovića, i molim ga da nam se obrati. Dame i gospodje, dragi prijatelji, Republika Slovenija i Crna Gora imaju mnogo zajedničkih stvari. Evo, kao što vidite, to jako su dvije male zemlje. Njihove himne, kad se sviraju i u prigušenoj intonaciji, su moćne i veličanstvene. I tome smo večeras svjedočili ovdje. Kažem, to su male zemlje i to ih povezuje. Nisu tako velike i moćne zemlje kao što su Kina i Indija, koje imaju preko 1 milijardu stanovnika. Nisu velike kao Amerika, koja ima preko 300 miliona stanovnika, Rusija, koja ima preko 140 miliona stanovnika, ili naš susjed zajednički Italija, koja ima preko 60 miliona stanovnika, Ukrajina i Poljska, koja imaju blizu 40 miliona stanovnika. Dakle, to su male države i mali narodi, ali čini mi se uspješni i srećni narodi i države. Ovo večerašnje naše druženje možda i to na jedan poseban način simbolizuje. Ono što povezuje Sloveniju i Crnu Goru ili Crnu Goru i Sloveniju jeste što imaju lijepu prirodu. Imaju divno more, ne baš veliko, jest da se oko granica toga mora sporimo sa zajedničkim susjedom, ali nadajući se da će to dobro završiti. Imamo lijepe i divne planine sa božanstvenim vrhovima. Slovenija ima Triglav, mi u Crnoj Gori imamo i Durmitor i Lovćena. Evo, večera ćete biti u prilici da vidite i Maju Kolatu, Maju Karanfilu, nešto što je za značajan broj i čak ljudi koji su specijalisti u toj oblasti neotkriveno i nešto što sa sobom nosi posebne draži i egzotiku, da tako kažem. Crnu Goru i Sloveniju povezuje i to što je ta ljepota, da tako kažem, kompaktno zaokružena u jednom malom prostoru, i to je ono što nas na neki način čini bliskim i međusobno razumljivim narodima i državama. Ono što je također bitno, što povezuje Crnu Goru i Sloveniju, o čemu je i uvaženi predsjednik društva Izvor sad govorio, jeste što imamo dosta zajedničkih prirodnih fenomena, da tako kažem. Danas smo bili u prilici da sa županom Polda i županom Bohinja, dakle na čelu sa predsjednikom opštine Kla i njegovim saradnicima, razgovaramo o prirodi ledničkih jezera. Dakle, i Slovenija i Crna Gora imaju dosta ledničkih jezera, lijepih jezera i nešto što je, rekao bih, ne samo u prirodnom, nego u svakom drugom smislu svojevrsna vrsta dragulja i nešto što daje posebnu dimenziju, kao da izvire iz države, iz naroda, iz tog društva, da tako kažem, nešto što je lijepo, otmeno, a sa druge strane tako dražesno i moćno. Crna Gora i Slovenija se povezuju po tome što imamo divne nacionalne parkove i evo večeras imamo tu priliku promovisanja jednog prijateljstva između nacionalnog parka Prokletije i nacionalnog parka Triglav, i to je nešto što nas na neki način, nadam se, u narednom periodu će nas što je moguće više povezati, udružiti, da razmijenimo iskustva i da se na neki način zbližimo i predstavlja jednu vrstu simbolike ujedinjenja prostora, kulture, civilizacije, znanja i ljudi. Spominjem ovo ljudi jer mislim da Crnu Goru i Sloveniju povezuju ljudi, dobri ljudi ili ljudi dobre volje, i evo, ovo je također prezentacija jednog takvog pristupa, jednog takvog osjećaja. Kao ambasador bih morao da saopštim dosta nekih onako diplomatskih stvari koje su bitne, da Crna Gora i Slovenija imaju izvrsne odnose na svim nivoima političke komunikacije, da imamo
dobre ekonomske odnose koje treba da unaprijedimo. Prije nekoliko mjeseci smo imali izvanrednu prezentaciju Crne Gore na Celjskom sajmu, Crna Gora je bila zemlja partner, imali smo Dane Crne Gore u Ljubljani, imamo fantastične odnose na polju kulture i dosta umjetnika i stvaralaca iz Crne Gore ima priliku da predstavi svoje radove u Sloveniji, isto kao što umjetnici Slovenije predstavljaju svoje radove u Crnoj Gori. Imamo dobru saradnju u oblasti obrazovanja i sami znate da na osnovu sporazuma o saradnji koji su potpisali Ministarstvo prosvjete Crne Gore i Ministarstvo sporta i prosvjete Slovenije, studenti i srednjoškolci Crne Gore uglavnom mogu besplatno da studiraju u Sloveniji i to je nešto što nas također u tom smislu edukacije povezuje i trenutno imamo oko 120 studenta Crne Gore koji studiraju ovdje u Sloveniji i po informacijama koje ima u pitanju su izvrsni studenti. I to je nešto što nas ovako kao tije zemlje povezuje, a nas iz Crne Gore posebno reprezentuje. Da zaključim, dakle, želim bi da čestitam društvu Izvor na prezentaciju ovog projekta, na organizaciju ovog projekta i mislim da je on u jednom mozaiku ukupnog kolorita dobre saradnje između dvije države, jedan i kako kažem, vrijedan doprinos. Hvala vam još jednom i živjeli. Hvala gospodine ambasadoru. Molim gospodina Barektarević Mirsada da se obrati. Vaša ekscelencijo, gospodine Lazoviću, poštovani konzule Kovač, dame i gospodo, pa poslije uvaženog profesora Lazovića teško je govoriti i ostavio mi je onako vrlo malo prostora da i ja nešto kažem, a potrudit ću se da budem što kraći jer ipak zvijezde večerašnjeg događaja su ipak ljudi iz nacionalnog parka. Povezivanje nacionalnih parkova Triglav i Prokletije je veoma značajno kako za slovensku stranu, tako i za našu stranu, više čak za nas. Zašto? Zbog toga što je Slovenija možda najbolji primjer koji Crna Gora treba da slijedi. Slovenija je nekad bila sa nama u zajedničkoj državi, pa ona odlično poznaje sistem u kojem mi funkcionišemo, a Slovenija je također danas tamo gdje mi težimo da budemo u Evropskoj uniji i u sistemu vrijednosti najrazvijenijih zemalja Zapadne Evrope. U Plavu je situacija bolja nego što je bila. Novo rukovodstvo je zaista posvetilo mnogo pažnje svim udruženjima, kako ovdje u Evropi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama i zaista tu smijem da obećavam da ćemo dati svoj maksimum 100% sebe da dijasporu još dodatno, jako je svakako dijaspora jako povezana sa maticom, ali da još dodatno unaprijedimo saradnju, da povećavamo broj susreta, da se što češće srećemo, da sve te saradnje podižemo na još mnogo veći nivo, a posebno ovdje u Sloveniji ne vidim nikakvu prepreku da saradnja bude na mnogo većem nivou. U svoje lično ime, u ime opštine i u ime svojih saradnika želim da vam se još jednom zahvalim na pozivu, na tome što ste nas upriličili da danas posjetimo i Bled i Bohinj, da sa jednim oduševljenjem u narednim danima krenemo za Plav i prenesemo fantastične utiske. Hvala vam puno. Hvala predsjedniku opštine Plav. Molim gospodina Husa Bardakića, potpredsjednika opštine Gusinje, da nam se obrati. Uvažena ekscelencija gospodina Lazović, konzule Kovač, poštovani predsjedniče u svojstvu domaćina večeras gospodine Bajrović, prije svega koristim priliku da vas u ime opštine Gusinje najsrdačnije pozdravim. Zaista smo poziv s nivoa lokalne samouprave prihvatili na način što želimo da ostvarujemo saradnju sa našim udruženjima u zapadnoj Evropi. Društvo Izvor postoji skoro 3 decenije, tako da do sada je reprezentovalo tradiciju, običaj i kulture, dakle naše Crne Gore, naših krajeva, odnosno zavičaja Plave i Gusinja,
A vjerujem da kroz ovaj projekat koji ste započeli, povezivanje dva parka, vaše društvo će dalje reprezentovati prirodne ljepote koje zaista mi u Plavu i Gusinju imamo. Simbol našeg grba opštine Gusinje upravo je jedan simbol, dakle, prokletija, odnosno šuplja vrata. Siguran sam da ćemo kroz povezivanje dva nacionalna parka ostvariti saradnju, da ćemo kroz bratimljenje eventualno dvije opštine, dakle, iz Crne Gore i Slovenije, uvezati se još mnogo više i tako na najbolji način prezentovati našu Crnu Goru u Sloveniji. Kao što su i prethodnici kazali, dakle, mi od Slovenije možemo da učimo, Slovenija je danas članica Evropske unije, a mi smo, dakle, na pragu da postanemo članica Evropske unije. Tako da sam siguran da ćemo zajednički doprinositi da što bolje, dakle, reprezentujemo kako naše lokalne samouprave, tako i Crnu Goru. Također sam zahvalan na pozivu i opština Gusinje je otvorena za dalju saradnju sa udruženjem Izvor. Hvala vam i živjeli. Hvala gospodinu Bardakiću. O značaju projekta govorit će i direktor Nacionalnog parka Prokletija, gospodin Admir Lavić. Izvolite. Šta ću tek ja reći nakon ovoliko dobrih govornika, uvaženi vaša ekscelencijo gospodine Lazoviću, konzul Kovač, predsjednik opštine Plav sa saradnicima, gospodine Bajroviću, Šemso također, svi vi. Koristim priliku da vam se srdačno zahvalim na ovu mogućnost da ovih dana boravimo u Sloveniji i podsjetimo kako smo danas bili u opštini Bled i Bohinj, gdje smo razmijenili iskustva sa županicima ovih opština i vidjeli saradnju tog zaštićenog područja Nacionalnog parka Triglav sa lokalnim zajednicama i lokalnim samoupravama koje borave tu. U opštini Plavi i Gusinje raste jedno pozitivno razmišljanje u vezi naših ljudi koji žive u dijaspori i njihovih predstavnika, kao što je zavičajno društvo Izvor, bez kojeg ovaj skup ne bi bio mogući, bez kojeg ovi sastanci ne bi bili mogući kako danas, tako nadam se u budućnosti. Nadamo se da će ova posjeta rezultirati nekim konkretnim primjerom i konkretnim projektom koji će, naravno, kako vi, tako i naši građani doli vidjeti najviše benefita. U to ime vam se zahvaljujem i hvala vam ponovo što ste nam omogućili da prisustvujemo ovdje i da ta iskustva prenesemo dolje, kao što rekao prije, nekim konkretnim primjerom i ovim projektom. Pozivam vas ljetos da budete gosti, imat ćemo dosta manifestacija u Zavičaju, tako da vidimo se u Plavu i Gusinju. Hvala vam. Hvala gospodinu Lavić. Sada pozivam prisutne da zajedno pogledamo kratak film o Nacionalnom parku Prokletije, Ljudi sa prokletih planina po scenariju Velibora Zolaka. Veoma je teško kratkim filmom obuhvatiti sve ljepote ovog kraja, pa će tokom projekcije gospodin Edin Jadadić dopuniti sadržaj sa nekoliko značajnih informacija. Dame i gospodo, uvaženi ambasadore, konzuli, predstavnici opština, dragi gosti, imali smo malo nekih tehničkih problema, ali nadam se da ste čuli dobar dio ove priče sa Prokletija. Ambasador je u svom obraćanju spomenuo nekoliko stvari koje povezuju Crnu Goru i Sloveniju. Između ostalog rekao je da su to i ljudi. Ovaj film, kao što ste imali priliku da vidite, zove se baš Ljudi sa prokletih planina. Htio bih samo nekoliko rečenica vezano za ovaj film i za neke buduće ideje. Kao što se vidi, ovaj film traje 10 minuta i predstavlja u zadnjih nekoliko godina jednu najljepšu razglednicu i priču koja je napravljena o prokletijama i o Plavom i Gusinju.
Film je u stvari bio dio jednog projekta koji je radila nevladina organizacija iz Berana. Ta organizacija zove se Regionalna razvojna agencija Belasica, Komovi, Prokletije. Mnoge fine stvari započete su stvari kroz ovakve i slične inicijative, kroz projekte. Zato i želim iskoristim ovu priliku i da kažem da buduća saradnja i Nacionalnog parka Prokletije i Nacionalnog parka Triglav, opština Plavi Businj i nadamo se opština Bled i Bohinj, trebalo bi u stvari da se zasnivaju na ovakvim i sličnim inicijativama. Šansa za to su nam fondovi Evropske unije, posebno za Crnu Goru, predpristupni IPA fondovi i slični fondovi u okviru kojih i postoje određene linije koje se zovu ljudi ljudima. Upravo ono što je ambasador i spomenuo, znači veliki broj iskustava Slovenije možemo da dobijemo na jedan mnogo lakši način i za Sloveniju, iz opštine Slovenije i nas. Zašto? Zato što sve te stvari ne bi morale da finansiraju opštine, recimo, pretpostavljamo Bled i Bohinj, i ne bi morale da troše svoj novac, nego bi mogli da iskoriste fondove Evropske unije. Oni u tome sigurno da imaju više iskustva nego mi i onda bi dobro bilo da tu šansu i iskoristimo. Predsjednik opštine Mirsad Brkarić je rekao da će se opština postarati i potruditi da ovakvih susreta sa dijasporom bude još i više. Ta prilika sa Slovenijom, sa društvom Kranj, najvjerojatnije će biti iduće godine na proljeće. Mi već imamo jedan projekat koji je u toku, koji se realizuje ga turistička organizacija Plav. Riječ je, ove godine smo organizovali jednu fotokoloniju po prvi put kao novu manifestaciju i nadamo se da će fotografije sa te fotokolonije i još neke druge biti u prilici da vide i građani Slovenije. Nadamo se jednom velikom izložbom Nacionalnog parka Prokletije, Plava i Gusinja, koja će se organizovati ili u Kranju, ili u Mariboru, ili u Ljubljani. To ostaje da vidimo na proljeće i nadamo se da će ta nova turistička sezona na Prokletijama upravo krenuti promocijom iz Slovenije. Ono što mi ostaje na kraju samo još da kažem, to da je Nacionalni park Prokletije specifičan, ima velike šanse za učešće u ovakvim projektima o kojima sam govorio, iz još jednog dodatnog razloga, a to je da se Prokletije nalaze, da se Plavi Businje u stvari nalaze na mjestu gdje se Prokletije spajaju, da su Prokletije mjesto gdje se spajaju granice 3 države, Crne Gore, Kosovo i Albanije. Ta tromeđe, mjesto spajanja je najdostupnija sa naše strane, znači na tromeđi, na dolini Bogićevica. Tako da i zbog tog razloga u budućim projektima i Evropske unije i Nacionalnog parka Triglav i Prokletije imamo dodatno veću vrijednost i važnost u prilikom apliciranja. Ne bih više o tome, htio sam samo da time skrenem pažnju i na ovaj film i na sve buduće aktivnosti koje svi zajedno možemo da uradimo kroz neke buduće projekte. U to ime, svima se još jednom zahvaljujem i zahvaljujem na pažnju i želim sve najbolje. Hvala gospodinu Đoradiću. Ovaj dio večeri bit će zatvoren na malo neobičan način. Akademik gospodin Zufija Hodžić će otvoriti svoju kapiju Prokletija i predstaviti svoj pogled i odrastanje uz ovu planinu, govoreći dijelove iz svoje istoimene knjige Kapija Prokletija. Gospodin Zufija Hodžić. Vaša ekscelencija, konzule, posebno dragi prijatelji Slovenci, na čelu sa vladom osobnikom, koga mi smatramo Crnogorcem i je često tamo, Pavli se Njegošev i njega posebno pozdravljam. Naravno, posebno pozdravljam. Vi ste vidjeli neke prirodne potrebe, ove su ljepše. Najprijed što mi imamo. Ja sam dobio Francuskom voditelj na sredinu i čestitala, dobili ste najveće priznanje, najveće Bunio mjesto, dobio sam jednu veću nagradu koju Bunio, ali to što sam rođen u Gusinju, proveo detinjstvo, a mladost u Plavu. Nema bolje nagrade od te. To je stvarno privilegija. To ko tamo živi i ko je tamo ljudi zna da je to tako. Dakle, nagrada najveća je biti rođen u Gusinju i živjeti u Plavu.
Posle sam ispričao da malo razbijem tremu, jer znate zašto? Najteže je govoriti pred svojima, ali vidite svi moji. Kako je došlo do realizacije ove knjige? Kao dijete, pročitao sam negdje, sasvim slučajno, kao dijete, da je Gusinska truja, ova rijeka, najhladnija rijeka u Jugoslaviji. To me tako obradovalo kao da je Nobel došlo u Gusinju. Nisam mogao jednostavno da verujem i od tada kao dijete počeo sam da skupljam sve što sam našao u glavu i Gusinju, u prokretijama, svaki tekst, članak u novinama, a kasnije i knjige, publikacije i tako je vremenu to se skupljalo neselektivno. Osnovni dan nastala jedna hrostomatija, jedna biljka s konca i konopca od svega i svačega. Očekivao sam da će se naći neko, ja sam pisan, nisam istoričar, nisam da se naći neko da to preuzme i da me pravi možda čak i seriju publikacija, selektivno o prirodi, o etnografiji, običajima, kulturi, spomenicima. I kako vrijeme zbiće, bolje nešto da napravim da ništa ne ostane. Tako sam tvorio ovu knjigu, Katrija, Prokletija, Gusinji i Plavku u zapisima i putopisima. Zanimljivo, Hemingway je napisao Stelvije Kilimanjara i kaže tamo po samim vrhom ove planine nađeno je smrznuto tijelo leoparda. Niko ne zna šta je leopard tamo tražio, pa ga je dovelo na vrh Kilimanjara. Ako ne znamo šta je leopard dovelo, mi dobro znamo šta ljude dovodi na planine. Ono što tražimo, kaže, u dolinu nalazimo na vrhu planine. Japanci kažu, mnogi putevi vode na Fuči, ali samo jedan do njih vrhova, ljubav. Ljubav je na Blanske, Gusinjske Prokletije dovede ljude. Prvo, razne ljude, avanturiste, uničare, vojsku, istraživače, a onda su počeli da dolaze planinari. Oni su posljednji došli u te krajeve, ali su i najviše učinili za afirmaciju Prokletija, jer riječ je o obrazovanim ljudima, o kulturnim ljudima, o ljudima koji su prije nego došli, pročitali sve što se mogu naći i pokazali veliko interesovanje da upoznaju ne samo vrhove, nego i život toga kraja. Pa je tako nastalo zanimljiva knjiga, zanimljivi tekstovi. Ovo je ispod tih tekstova. Ja bih donio tu knjigu da bi bilo da teško da nosim. Pa kad dođe neko iz ambasade, može da podigne te knjige, neko pismo i da ih podijeli, da vidite da ne bi ja pričao šta sve ima u toj knjizi, a ima mnogo zanimljivih. Za vas kao za Slovence i Baško i Živcu, možda je interesantno. 1933. godine na Prokletije je izašla Marija Deža Debelakova, poznata alpinistkinja, poznata publicistkinja, čudo od žene, čudo od novinara, došla je gore i možete da zamislite u tu sredinu patrijarhalnu, muslimansko, crnogorsko, katoličko, nije važno kako je bila, kad dođe žena, pantalone, nož, cepin, ne znam, i počne da razgovara sa mještanima. A onda oni da im prosudiraju, ona prvo vidi ogromne pse, kao medvede, pa se prepanjaju, to je strašno kak ima. Ali došla sam kao da se došla kod Karla Maja, u njegove. A onda pošto jedan naš trenak da je impresionirao, 30 godina, jedan čubanin i kaže, svaka treća riječ je apsolutno, što god da kaže apsolutno. Tako da pokaže veliko znanje koliko je. Druga ličnost na koju bi skrenuo pažnju je Peremir Gušić, čuveni zagrebački, evropski akademik, doktor medicine, osnivač bolnice Rebro, za uho, nos i grlo, svetsko ime. Od 1931. godine do pred kraja života, 1970. godina, stalno dolazio na Prokletije i napravio čudo. Što je on napisao, to je, kako kažu, najbolji poznavalac Prokletija i je obiljivao slovenačkim planinarskim časopisima. Što je taj čovjek uradio za Prokletije, koliko je poznavao to potpuno, to nas koji živimo tamo, koji smo rođeni, čini toliko skromno, toliko mali u odnosu njegovog znanja. Zamislite šta je on radio? Istraživači i želio je da nastavi, da vidi šta ima iza planine, ali granica je zatvorena. Dvije su države u zapadi, Albanaca ne može ptica da prileti granicu. Njega strast za nauku, toliko goni da on koristeći mještane, Kusanje, Albanci naše i njihove ilegalne veze, njihove rodbinske veze, on prelazi granicu ilegalno. Riziko je proveli naučni prostor, riziko je zatvor, da bi tamo ispitao je li taj kamen ovakav ili morfologija ovakva ili nešto tako običaj je to. I piše, ja ne mogu da otkrijem imena svojih, ali
50 godina kasnije mi taj ima na znanju. I mi se divimo ljudima koji su spremni bili prijatelju da im daju takvom susret da može da u interesu nauke nas posjeti nešto što je danas normalno da nas polazimo i da spasu i da skatu i tako da. Druga osoba koju bi skrenuo pažnju je Pavle Mijović, možda najveći ime crnogorske kulture 20. vijeka. On je opisao naučno, nažalost nije prikazano, istorijske crteže koje su nađene u publikacijama. Na Okapini, Brade, Medirove imate pećinske crteže, lovac, luk, kao da je to Altamira, kao da je to nas povezuje sa svetskom civilizacijom, sa Sikirom, a onda ovdje u Popadini, na kamenu, nađeni su, ja to nazivam strip priču, znači da je cijela kompozicija crteža koje je Pavle kresanjem, odnosno piketiranjem pravio priču, dobre materijata, crteži su. To je ušlo u nauku kao nešto najzanimljivije što se desilo u istoriji umjetnosti Crne Gore, mislim, što je obrađeno u istoriji umjetnosti Crne Gore u 10-20 godina. Dakle, mi možemo biti ponosni i srećni što imamo sve to. Ja neću mi govorim o prirodnim ljepotama. To je podjela svega koje pokazao ovaj film. To je stvarno nešto fenomen. Ali što da kažem, ovdje, u ovoj knjizi, ima toliko interesantnih stvari od opisa prirode do fenomena. Švedsko je ono je možda najljepše u Evropi, ali ono je značajno po drugome. Okolo njega naučnici su našli tu stiku, jednu biljku mesoveta, koja je endin, pa su našli tritone. Mi smo kao djece izlazili gore stalno, to su mali tritoni su, ne znam da li, mi smo izvali krokodiličići, nismo davno znali šta je krokodiličići. Oni žive u vodi, a kad ih bacimo napolje, oni idu po zemlji. I po svemu diše neko drugo, samo što su mali. Mi smo to uzimali pa stavljali zaše, pa donosili, pa nam nastavnik objašnjava biologije, Vojići i meni, ovima Australijima, čemu se radi, pa smo. Šta se ovdje desilo? Kad postavimo prirodu? Bacio je neko ribe u jezeru, krivolovci su uništili ribe, a ribe su uništile tritone. Prije toga tritone uništili, tako da danas, evo smo skoro direktno jajišli na Hrisko jezero gore, jedva smo našli jednog ili dva tritone, a nekad pomogli jer svaka nalazimo, dakle mora se priroda čuvati. Takvi interesantni stvari u profetijama od običaja, evo, vidjeli ste, pucimo se malo sad u dolinu. U jednoj ulici, katolička crkva, pravoslavna crkva Žabnik, gdje to ima? Radite mjesto tako godinu. I šta, gdje meni to vodi? Poveo me u 1862. godinu, kada taj kraj posjećuje Dujo Ćušija, nadbiskup katolički iz Kadra, Bara, to je jedan, sjetit će se u svojih Krušava i Njegoša. To je čovjek koji je vodio Njegoša po Rimu i pokazivao mu znamenitost Rima. I Njegoš kaže, Ljubav Ninazović, tako profesor kaže, ovdje je mladi Srbin iz Dubrovnika koji nas vodi i pokazuje to. On nije, naravno, mladi Srbin, on je mladi Hrvat, mladi Hrvat, ali on dolazi za nadbiskupa i toliko je uživa, toliko je to obrazovan čovjek. Da on, kad je posjetio, kad je bio premještaj da ide u Aleksandriju, da tamo šta, početak gradnje Suetskog zavoda, da šta, on obilazi tu svoju episkopiju i njegov Gabriel, sekretar, piše izvještaj. Slučaj nam je bilo lijepo, ali u Gostinu najljepše. Ispred Gostine izašli su pop, fratar, hođa. Čak i turski oficir nakon njima i vojska tamo dočekaju. I prvi put se dešava da u muslimanske kuće ulazi katolički sveštenik, koji tamo je bilo krizmanje, tamo je bilo pokoštavanje i on obilazi to i kaže, to je razrušenje. Hoću da kažem, mi smo samo potprekretije. Tu su i centri, to je raskrtica puteva, raskrtica civilizacija. Taj kraj je bio povezan putevima i to svi putopisi, svi hrvičari da pišu. Povezan i sa Dubrovnicom, i sa Kotorom, i sa Drakom, čak do Barija, Peć, do Soluna. Karavani iz toga kraja izdali su po svijetu, nosili ono poljoprivredne i druge proizvode, a donosili robu koje tamo nema, ali donosili i ideje. Tako da je primjer suživota, primjer, mi smo kroz sve te faze, kroz sve raspraze, prošli kao da smo disali jednom dušom, kao da smo disali majke i oca. I to je kapital koji imam ravno ovim prirodnim ljepotama. Ovo nam je dao Bog, a ono nam je mladi ljudi.
Ja neću da vam kažem, ja mogu ga odraditi da vam puno od doma kad čitam, puno koliko tamo ima tamo legendi, koliko ima arheološki navoda, koliko ima zanimljivih tura, koliko ima svega. Ja bi najradije da pošaljemo knjigu, da se ambasada obaveže da tu knjigu dobije. Ona se ne prodaje, jer zahvaljujući pametnim prodajnim ilustriranjima ta knjiga imala svoje sponzore i ta knjiga je štampana u velikom broju primjeraka, velikom tiražu i naravno dijeli se. Mislim da kogod dođe u Plavoj Gusini, da će imati zadovoljstvo da je dobije i da jer ništa ljepše od knjige ne može da ovdje je i naučnih radova, i geografije, i etnografije, i običaja, i ideologije, možda čak ideologija piše i poznam, tako da ja kao priređivač, ja sam pisao prosječni tekst i odlomak, ja je preporučujem da je to djelo svih nas i za sve nas. Hvala vam. Hvala gospodinu Hodžiću na divnom izlaganju. Hvala svima što ste svojim prisustvom uveličali naš događaj i potvrdili da je projekat vrijedan pažnje. Ovaj i ovakve projekte ne bi mogli organizovati bez pomoći naših partnera, prijatelja kao i vjernih sponzora i donatora u okviru društva Izvor. Zato bi se zahvalila svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ovaj događaj organizujemo na ovako visokom nivou. Prije svega se zahvaljujem Upravi za dijasporu Crne Gore kao sufinancijeru projekta, a naravno i osoblju ambasade Crne Gore u Ljubljani, počasnom konzulu Crne Gore u Sloveniji gospodinu Vojislavu Kovaču, našim vjernim sponzorima i gospodi Bektešević, Krciću, Jevriću, kao i našim članicama koji su pomogli u pripremi trpeze za degustaciju plavsko-gusinskih jela. Na kraju pozivam vas da u susjednoj prostoriji zajedno pogledamo izložbu Slika prokletija koja će iduće godine biti izložena u prostorijama Nacionalnog parka Triglav, što nam je izuzetna čast. A zatim vas pozivam i na malu zakusku i degustaciju tradicionalnih jela iz naših krajeva. Hvala.